our fingers that not to disturb the minds and heart, or not to play with the minds and hearts of the sentiment of these native people. So this is what we want to say. Thank you. Here lampen ang pati thang nunri lapen karbi sentiment long lahen chi jong tabri kali bida lang dum ke bang ji arni bang ke khuset po lapen ke ki bang ilangan ke karbi dum bang ke ining si basic lempo ar japon po lahen. Singason Youth Development Committee long live! Singason Youth Development Committee long live! Yes, long live! Yes, long live! Lasi nitum ke SDC pen ke ba SDC phone pen ke SA pen ke nitum arni sita mathalo kulilo moli kedam tang pon India President Draupadi Murmu upon allowing it to jump there. And Lasok allowing it to point po a demand allowing it to long to. La po a demand pen isi a demand ba ge karbi ang long rat la pen karbi ang long upon isi hedung kaheno kanahok doko ilitum thegdam lo. Lasi ilitum ASDC Youth Front la pen KSA tum ilitum mathalo ilitum laso a demand laso pura lo aputhak ilitum Chesong nang ji pu. Lasi ilitum chingwai chingsai lo la pen 8 arni pen si ilitum pangcheng pon na. Ilitum 8 arni da pupi bo si arni ka pathikma lata isi a background a history do ilitum chini nang ji ala. Pupi bo si ilitum 8 arni ilitum arni ka pathik pon na bangke lasorni ke Ru Samson Singh ti mahang ke thek arni. Pini ilitum karbi long ri pukichi pulong karbi ang long pukichi pulong ta Ru Samson Singh ti a join si ilitum karbi ang long ilitum dak rengdok rengni karbi arat okay latum ke nitum tumi SDC party office ng lo kosong ma kapag party long ladam lo sa menali tum ta lam ti bang nang din bet nei sidum trapil sa pan nitum mang hadapin kat nai makatang nila so pan ngatu atu katang nai lo lake tapos puro order tank pet long suwe tu masih dum trapil sa harapan jam dulu nanti ketolong pula solang atu di kan untuk kan latu bang ke ala bihari dengan laan matau lo kan dong liao hai ku mesti malah kemana klaim rap pena itu nak kedam nak kedam dok lojik pak kedam dia dari pak itu kita tidak kita ni pun pena Delhi dahelo tu dah mukai ni tu Delhi dah akai dah bang om di pelang dah bang om di tekeri dah bang om itu cukup ni lah dari lo boleh tu tu pilih klaim juga ini tu mana klaim lain ke iklai jet pen par thang iklai jet pen ang par ke thang lain Lasi ni tu tu dah kadang tu sampai itu mana campaign bukan dari lo nali tu sedang cerap lah. Kaya kamu deh nali tu pun no kami ajak dengan aku. Lasi ni tinggal tu ni 6 nita labang ke 86% emprek ke hangbong pun emprek alam kan number 1 itu kaya dah menjilu. Aku silap tak pada border outpost ketuk itu pamira po lalu. Kini abang ke no so CA citizenship amendment bill dah bang Do ko be karbi ang long ram heglong pen Jopang thang 15 na ju ke harak chisong det lo aso chisong let pen bang ke litum kadu go itame Facebook live kita ben cheng lo ke ton te pin lo laso kang ton te jo ne kadu go kadu long rat heglong lo pipo saring so lo aring ge suya lam ke bang ke hadak heruni long bijar along le long aron re penang do het lo las bang saron re penang do mat ke plung ni ko so chisong dam masalah tu mangi mitang kar biang long le along nang do pang tang pen bang chong dap dong do tu si mitang along re mitang ai bu chi reng sonang go chi cha ko e ko so hon bang ami tin da bang ba aning lo bang ki thap tholo aning pung lo maso pung long le dedi polo ko thano ni ban administration do chi lo la so skison bang ke penap pinang ta me biang dam ko la tu chi lo itu ni do bang kan song le chi lo tu Masih Atum kosong nanti lagi pang saya pelatum cima itu 16 dari lo pakai Jepang dan long ni kalau tumat halo net pun sih ko langsung dulu tu kita main net tak pun mau dah lo metric exam dulu aman metric exam deh
line saja noke kalau lo kote hala mitri jang mana ke sung dulu ama salah tak kacip ton lo ama la tum tam bono dak lo ama la so bono dak jo ni tum hala kau so ansu sisi tum sentiment ba kopi kacini do nawar sa ke long bom lo itom de lo hem to tuk sami itum ma ke ado kar beng lo ra ato kan utam aning pung long lok lo asa nutin tame thurep lo ami thang goma ni chohang la ami thang bunjo atangka maka pen tame Kachesongpon kerap dun kibang ni ami thang chile lo ko tadi phan bang chiki ke pin kan si chisong mong bang bom lo along tin tame toy bang ni tame bonang pu bon lo ami thang si leadership chi en lo amasi diu ka song tame panili tum tame bonang pu toy long le sami ka beng lo si bon plak lo kari motor chileng le lo ansu se pressure pilong lo itu malam tes ok kimang kutha an se pilong lo sila de la song bong pa an sentiment an ning ke pung bong stame ko mane si ko mane ba khai ham lo ko mane wike dam jok gari theng bai la so bang da bidalo ama itum Kachesong kopi ma ke palle je hala bang dam bet lo uti hala bang so goto na dogok ani gari pe ke dum jok ko na ne bang hemi ke dam jok isialam ko na ne la bang phan thelo la tum hilo ma ha tum phan kitu da mak pula sonang do kok sonte hala Kachesong bang ton rup si kopi ni dak ami pulis na chipari dai ngasi kan sudo na mi kok ni tikune ona sono amasi la hang deng ta abdelo bangke ni mi tu bangke anam phanta nang kelang nulo nang che dom do lo ase anam phanta churolo kusini le pui sila to media kote tum kan choro pajero lo si pini ladak de sobaya habar longnil tum chingrum late kedam tang helang pialong di hari itu heng pi areng supi so aning tuduh pen nile tum ladak de sobaya habar sitami Kachesong Fodun lo well sila suspended council so 19 to 20 pressure cap la pen koyani aching ki ke thana teng pen notice pen amat pangdak tu poin kama CM cecak lo lasi laso pen ka churu pa zero lo lasi las bangso Kachesong bang nil tung kang ton kok jik la kali lasi la non within 30 days ka song bong ang kita cakap tentang labang kita pleng nang po lapen pini ladak organize lake nilitum SS Singason Youth Development Committee lapen youth front lapen KSA tumdo kasi hala khenok bi atong panilitum facilitation karcho amai sinilitum patokan lo kasi nilitum ko ansi kam ko Mungkin dia kopi kan churolo ini Singason ha waralong ada Singason Youth Development Committee la penisi youth front dum cepat sih kunci sedangkan 15 ali itu biasanya songga pomon youth front songga potom di cipu kan secara dia kai tempat cinggung long projectnya sini kecil sam pen ketengan seperti macam masuk ke situ program padolo si hoklo ini hala bangso nito cingrum long lok alam the bangka mata phan palo ni di anam phanta churulo lapen kalju long kadok ya rap phanta churulo polam the bangke nito mahok lo kadak koder lo biktinan koder lo kodet pen jopang thang Chisong lo labangso ko Chisong jopang thang Chisong det pen ke kadak administrative intame matha lo kiranggilang ani ke institution ke hingnupo ansi hingnupo ko jone litum birta dakpen pachidam long leji phanatum pothotoni net taki bonji phan mathalo sitame litum occupy lo kadog we lahai kachiton lo pothor ni metric exam do amasi hala bangso net taki bon daka jene litum hada kisung kidu kisung alam thep karbeng long rat ansi se tum chingilong lo laso posi litum karbeng long arat pami tum karbi dak karbia khai kisung itum dak nang dudun chot amuli tum si tum karbi phan ke theng la bangsa sentiment bangke long lo be chakun i lo litum joine la so se karbeng lo thurpak lo so thurpak pen sitame litum along tamis thurpak me tum a control ka abdelo a control of it tame litum koson me litum control lo je konane gari badun plin konane bang
karbi ba akaprek akhai tuma sentiment ba joni kuman phan am meke dam chok ba kunani chibong na chi thengnam pru labangso bang chi control to si itum labangso side bang da athenglo bang da dam tu delo itum kopi ma ki mang bang dam bet ajoni itum karbenglong Thomas Council tame la pen state government tame te prisar dolo itum 20 an bangke ti kroi nang koklo pinapen bangke notice pipo hala bangso aron relong ke do tum phan bangke bija long le ke do karbenglong kona ma ke don ke lungpo po notice pipo po jone a jo pen ma si hala so area ke do tum SGB atum han bangke amen pangdak philo la ke kado ke thailong prong lo je la song bong same hala 20 ni ka chingwai long ke karbenglong lo kopi ma political party do Congress dolo BJP dolo CPML dolo PSLC dolo SSC dolo kadugo veta la su debate pinaan alam the kosom chimi bachi chikoi sa lo Supreme Court kadugo ve alam the peta paklang la pro dakte plung unji avar side do la pen ke legal damun bol joni chiton sar lo plung pok lo stame bi thekholong ni lipui bangke hala bangso isi political ali ke chuentu mala bang thuri rak do Dirorak bolam thebang ke non head long litum kando we social media chikhang bom lo Assam state along akethe dipropoto soikia pachi thagol litum theglong lo je labangso eviction ki claim bang ke unlawful illegal pupai pachi thanglilo je chini lo jongsila chini pudhala Assam itum halan 20 ni congress tum tanang chitong lo chidon lo hala tum chini dat mante ma kosolom te labangke litum pui bang bangke arondo boy fis tame labang to halabang so akhai do man political benefit mane amales ka chu NG litum ap akajim so doti congress ong se next year litum long bang po la so kamat tha pa join si labang so kaning je ki pini pui bang bang le congress tum non alang chum chini pa karming long so pathek bang thek nang po je kidam tang la so tro sing teron hu same ke che ke bia so ki van cheng alang litum pen lo lang namelo kongres tum ki do ben si lahai nang chiplang kinan ke nang dolo la si pini phe bangke labang sun ahok he lampe nang pachi thang nunri lapen karbe sentiment long lahai nang chi jong tabri kali da lang dum ke bang ji arni bangke khuset po lapen ke ki bang ilangan ke karbi dum bangke ining si basic tempo ar japon po lain Singason alongside the roadside of National Highway 29 and this is Dusobai, a very beautiful place and Singason constituency. So the leaders of Singason Youth Development Committee and Francis Milik, under them they have convened a felicitation program for the members of SDC Youth Front and KSA who were beaten black and blue at Kiruni on the evening of 15th February 2024. So on the back of that, the whole of Karbi Anglong were erupted that the PGR in anywhere in Karbi Anglong had to be evicted. Quickly, immediately and permanently. In regards to that, the Karbi Anglong Autonomous Council immediately dispatched letters to the real fighters of SDC members and KSA. So they sent a letter to have a meeting on 19th. And again, on the 20th, the following day, the different political parties and different social organizations chaired by the Karbi Anglong Autonomous Council, Piluram Rohang, CM, he chaired a meeting on 19 and 20. So for that, we are having a felicitation program. It's all about those 11 KSA and SDC youth front leaders who got beaten. So we are very happy with the motive, with the gesture from Singason Youth Development Committee and SDC Youth Front branch here at Singason. So this is one particular event that we have here. And in this situation, yesterday, the Diprabhuta Soikya, leaders of Assam Congress, who made a very blatant, very unfortunate, very uninformed, very unlettered, uneducated kind of statement yesterday, when the whole of Karbi Anglong, when the whole of Assam, when the whole of the country, India, knows that as per the Supreme Court judgment on the 15th June 2015 and 10 January 2017, that anywhere else in India, Assam, Karbi Anglong can be evicted immediately. People who are living in PGR and BGR land. But this Mr. Soikya, the leader of Congress, is stating that this is illegal. So this kind of illegal statement made by him, we really condemn,
we the Singason Youth Development Committee also condemn, SDC also condemn, and the whole of Karbi Anglong, I on behalf of that like to condemn such a statement from Dibro Bote Soikia and the Congress leadership. And Congress leadership on the 20th also present there when the Karbi Anglong Autonomous Council chaired meeting. They didn't have any problem, but they investigated instigated again that this eviction should be stopped. Kind of statement, illegal means. So this is very much unfortunate. We condemn blatantly to such a statement, whoever made. So let us, I on behalf of ASDC Fund and the Singason Youth Development Committee and KSA, that challenging him and pointing our fingers that not to disturb the minds and heart, or not to play with the minds and heart of the sentiment of these native people. So this is what we want to say. Thank you.